También ha habido el Día Internacional de Presión Alto, algo que afecta más de 1 billón de gente alrededor del mundo. Hipertensión, tensión alto, para año 10 millones de gente ha fallecido de efecto de presión alto. Que efecto de sobrepeso, comer obesalo, consumo de alcohol, algún efecto negativo por causa de 63% de nuestra población, arriba 20 años para arriba, sufre de presión alta. Well, ha habido un buen día para concientizar que arriba día de presión alta. Ave Aruba Highways te comienza ave noche, apertura, con tsunami, weekend y carrera interesante. Haciendo vamos a comenzar aquí toda la lastra trove. Local, minister de Finanzas ha recebido consejo de lei de BBO voor de raad van advies. Y es aquí de latest está evaluando para posponer aquí con un luna. Na Holanda, a reina de Holanda máxima te cumplir 1 año más de vida. Na Bélgica está criticando máxima con su obsesión con verdura herbí. Está comparando con máxima con Noticia de España, visando con máxima tem koninklijke ziekte, cual presión de que te va a confrontar para su figura, su figura físico. Que te pone un cuerpo slank y sabe que una obsesión increíble que belgo ya un poco más healthy. Bueno, 52 años te cumplía máxima queen de Holanda. Nós também na América all over the news es aqui é hecho com Martha Stewart com idade de 81 anos tá sale riba Sport Illustrated Magazine den backpack 81 anos Martha Stewart riba cover the magazine e esta bisa. I want other women to feel that they could also be on the cover of Sports Illustrated New Issue. My motto is when you're through changing, you're through. And another motto is learn something new every day. Ja, sina Martha Stewart bisa después ku ja na apuntre kiko to su comentario di patriot nang ku apone a sali riba Sport Illustrated Magazine. Nos queda na América creador di ChatGPT a comienza track and the bello. Het is increíble. Het pide urgentemente para lawmakers regular e inteligencia artificial más ligera posible. Ayer el business aquí. GPT-4 was released. OpenAI released ChatGPT plugins, which quickly led others to develop something called AutoGPT, with direct access to the internet, the ability to write source code, and increased powers of automation. This may well have drastic... Poco di nostro commentario topico aquí. E gai ki nang kweme eta bisa. My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. It's a big part of why I'm here today and why we've been here in the past and we've been able to spend some time with you. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. But we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that. Sì, poco di nostro commentario betopico aqui ku nanta buscando lawmakers nanta buscando forma para regular mais lihe possível se avance também hope lihe. Gai ko baka escuchar Sam Altman, onde é grande nang e nota mane popular mane Mark Zuckerberg desconhecia ainda gai kita, pero gai que começar com o projeto aqui de ChatGPT em Silicon Valley na América. Ja, ayer na mesa bindilanti pidi ayuda ng lawmakers ng patra mas lihe arriba e regulación. Actualmente es Gaiki Sam Altman, the CEO de OpenAI, la compañía atrás de ChatGPT. Y la step up, so den algún lunar para varios cambios, ¿no? Y una versión nueva que está saliendo de tecnología que por hacer bisa tabira peligroso. Bueno, nos sigue para Inglaterra. Ayer, ex primer ministro de Inglaterra, está Liz Truss, by personal, cerca de Rishi Sunak, primer ministro actual de Inglaterra, dice no confía en chinés, consideran amenaza para Inglaterra. Ayer, ex premier también aduna un speech en Taipei City, na Taiwan, while China di viaja reaccionar bisando que se ita dangerous political stunt, que bisa ku bisita di trust in Taiwan will do nothing but harm to the UK. China tem su speech, bong analisa ki kultura les trust sa papia.
L'estra se lo compara a guerra di Russia e Ucraina con amenaza di Cina arriba a Taiwan. Bueno, ta ovvio che Cina tem outro ponto de vista ribe e isso aqui. Sì, sa che da metà tomando lugar è caso aqui di Disney World. Disney World está under attack attualmente. Sì, abbiamo visto era di Disney World a un po' amenaza per il governatore di Florida. Mi sa so papi di Jepo di Ron DeSantos a start un guerra con Disney con da baiano masle o ieri immaginavo la business again. But I can tell you this, Disney may have gotten everything they wanted in Florida for the last 60 years, but there's a new sheriff in town now, and we are not backing down to that. Il governatore repubblicano tem ambizione per acabar con Disney World, immaginavo. Sì. I absolutely am dumbfounded to come up with an explanation of why any politician would go